li bajarê Girkê Legê rêkefti pazeyê meha heftan 2014 vengewaziya tevgera ciwanên Kurd mangirtinek hat evkaranîn. Piştgirî bû Kobanê û êrişên komînçete êkûtên li ser herêmên Kurd e. Lê de daxwaza yekîtî û yekrêziya miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hat kirin. تفكير جواني كرد هم دركتني في خفش ذلك كبش جريك جواناره هم بيش بركار وهم جبكير وتجي واتش كوم تشتا قلت سر هرمي كردا دوا مرود بنجي قبا هجمار جي هندك قبل سر نفسيه ملت بتقر ودا قبلت تدرباز هك ما عايش اقتصادي به هك اب ظروف قلت تدرباز بن جبقوا دسبكا شورش يعني عددنا لولا هندك بتري فيك ملت هبود آزادیه دی بهتر درد کرد ایرو بینی که به چه صدام الملت بدگره حتی گفتی رگی هندی درد کرد. ام ایرو الویده باجاره گرد که لگه درکدنا وقت تفجر جوانه کرد ام ناراضی بنا خابدن لسر هجمات داعش الكوباني والسر ناسمه كردستاني. وهر دو مجلس بسر هف دورن ويكيتيك أولى وجدل بكن دوري مصلحة شخصي من أكوكي خدينا طرفكي. بری افمانگرتن به داوی وره گروپک سازی مالبات شهیدا آگریدای پیاده و خطبی دکا و دروش ما یکیتی آگل کرد آنی سر زمان. برزان حسین تلویزیون آرک گرکه لگی